Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз якшанбе 28 ноябр қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстии Ҷиликӯл дар ин видео сиёмка кардем. Хамолҳои калон, буқои калон, буқо барои бастан, буқачаҳо, буқои савдошидагӣ, вақти савдо ҳамаш ҳаст. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед. Фикри худтона дар комментария гузоред, лайка фаромӯш накунед. Видеоро то охир тамошо кунед. Савдо шид ванаи буқача 3500 савдо шид. Ванаи қушхорора хумон гирифте. Ҳозир нарша мегем. Наи сафеда 1420 харидем. Наи як гусе сеташ 1450. Наи ҳардаш боша 1200, наи 1080 сомонӣ. Савдо шидеста ванаи буқа. Buqacha nav yak sola shidamiz. Moli xonazod. 13 oylik bo'lgan bo'lsa 13-14 oylik bo'lgan. 6000 guftestar muomila dora bu. Xo'p, bozor 5000 pursidestar. 58 joy pilgirish guftestar so'yish. Moli O'zbek Sattor. Mana seta buqacha 38, 39 kalonosh 4000 guftestar. Xo'p, 32 bozor pursidestar hamasha 3200. Аспи мода бозори Ҷиликӯл ромадааст. Чанд та зоидаги ай? 4 та зоидаги. Ози қисера? Не, ози 3 моҳ боғыз будааст бо 8000 гуфтестай савдо мешава. Бозор то чанд қара кард? 75 то 78 та баланди баландиш. Бозор кардаги ай. Аспи фурӯши иша мода будааст. 1 та зоидаги ай. Ҳозир қисрма? Неча ойлик? Майда охирда июн сафта. Моҳи июн, ахири май рафтаги ай, 6 моҳ примерно. Xo'p, qancha deyapsiz endi buni? 11 ta deyapman. 11000 muomila dora. Bozor bilan nima qildimi? Muomalasi 9800 qildi. 1800 so'm bozor kadagi ay. Telefon nomerini berasizmi biroq xaridorga? Ayting. 905 05 keyin 905 55 95 55 05 75. Xaridor bo'lsa zang mezanadi. Adres Garavtimi? Garavti. Nechinchi kanal? 3-kanal. Seyim nasos, Seyim kanal, Garavti. Telefon nomeri mondem. Qishloqi Kulobi meguftan Jo'sha. Mana buqo baroyi бастан tayyor. 13000 ҳардаш муомила дора бо. Бозор чанд кад ака? 12100 ҳардаша якҷоя бозор кадааст. Буқаи дигари ишам ҳамун нарх. $6050. Tamam agane, bitte номеро. Гап зан номеро. 918 92 82 07. Xaridoro bosham marhamat. Seta buqa baroyi bastan budaaст, фурӯшӣ занг мезанед, савдо мекунед. Та буқа зардаш шашини сиёҳаш 7000. Муомила дора бо. Бозор чанд ка? 57 62 иша 6200 наиша кадага 57 зардша.
Mana buqachoy Kalilnobod. Ish 4, ish 5000. Chand qat bozor amira? Ona 4.5 ta. 4.5 mira chi? Ish 38 39. 38 39 shekil. Is savdo shida ka? Gasht. Mana. Buqa baroy bastam. Paradashka xushrinه neki mesha. 6000 muomila dora bu. Bozor yagon chikada ka? 53 51 bozor kadaga. Chand kadan ira? 28 miş siyaha zarda chi? 38 zarda kadaga. Mana da tabuqa savdo shud. Ne yakın şay. Digarish usunday. Mana 1500. O'z deyim sham harakat mekanım nishon meter. Narxoy aniq. Savdo kine ma'qul bo'sho. Ya deyimiş mana ya. Hardır 1500 savdo shudaga. Narasini zetiyar. Qilish ha. Mana bu qachara 6000 kadaysta. 6 bul. 6700. Ish 6000 rovna budas. Mana ish bo'sha 7000 bozor kadaysta ira. Mana bitta buqa 1500. Nechidan qilyapti ki? O'z narxam gam mezanim hozir. Savdo kadaysan. Avval buqora nishon bo'te. Savdo rafti istavasunda. Qaysi savdo bo'ldi? Cho'ni shuncha qilyapti bu? Ikoni 17 200 mi? Qaysi ikoni? Beton bo'sh 18 na shu. Ne qati nayra? 17200. Har dusha kadaysa joy pul girish 18000 gutestay. Dodagi ish ne'z. 17200 da dodagi ish ne'z. Buqacha. Chand gufti aka? 5000 muomila dora. Bozor chand ka? 4500 bozor kadaga. Munojini ala. Narxish 4000 budas. 34-35 bozor kadaga. Xudoga ish ne'st. Munojini zard. Munojini normalniy. Qisira? Munojini qisir budas. 4000 gufta. Baland to 3800 bozor kadaga. Gashti bozora biroq qariblar gabzir istadi. Bozor har xil. Qacha. Pardosh so'za. To chand qara baland. 56. 6500 so'm gufta. Muomila dora. Bozor balandish 5800 kadaga. Chand kadi bo'la? Mana. Savdo shida unday buqacha. 3000 rovna. Mana sovliqo baroy go'sht. 3000 budas. Farbe 3000. Ne yaktash 3000 ve 3000 ya. Bu shishini megan savdo shu. Ne mayda 650 so'm savdo mesha bu. Amira chand kadan far bera? 2.5 kadaga. Inosh chi? 1800. Kamerani oling, pulini beraman. Isfandoy barador. Ikoyam shunakimi?
ikki yarimdan deyapsiz. Nechidan qilyapti? 1800 Ispanday baradora bozorka deyishsa. Do'nimi giftesta so'ydi.